Nā, ki te whai koe I te raihana hautu waka, tērā pea ka ki te mahi koe māu. Ka kore hoki koe e wheako hauata waka. Koe rā te karere I roto I te whitiahua hou e hāngai ana ki ngā rangatahi Māori. Hei tā te o Kiwa McLean kei roto te whitiahua nei I te reo Pākehā me te reo Māori. Kia tūpato, he prihi mana. He kiriata poto hei whakatena I te rangatahi Māori, kia whai I tētahi raihana. He kiriata kia mōhio pai tātou me whai raihana I o tātou rangatahi taiohi. Nā te mea mōhio ana tātou a wangawanga ana rātou I runga I ngā rori. Kore rātou e pūpuri ana I tētahi raihana. E mataku ana I ngā pirihimana. E ra tū āhuatanga katoa. Engari heaha te uaratanga o te mau raihana. Ka mōhio pai rātou e pai ana I runga I ngā rori. E whai ana rātou I te ture, me te mea hoki, ka nui ake ngā kōwhiringa mō rātou ki te whai mahi hoki. He ai ki ngā tatauranga no te tau 2013 ki te tau 2015, kei te takiwā o te 6 ngā waka I tuki ki Tāmaki Makaurau nei. Ka mutu te nuinga o ērā kai Traiwa, kaore he raihana. Mō ngā rangatahi taiohi I ngā tau 16 ki te 20, nui rawa, hua tahi mano o rātou he Māori, hua ko tahi rau o rātou I mate, I riro I aitua. Me te aha e whakahau ana a Hōhepa Peita, kia kaua tātou e mataku ki te whai I a tātou raihana, I nā hoki he nui ngā huarahi tautoko I te tangata. Ko tā tātou te kupu whakatauki mea ki, ko te get license, get legit, koe nei he kupu māma, kia maumahara, he kupu katakata, ka tae koe ki tiki whakaki atu ki o hoa, I'm legit e hoa. Hei, nei huatanga, hei te wā hoki ki te koe te primana, mōhio pai rātou hoki. I'm legit, sir. Kua tika e hika? Ai, kua tika e hika. Kia ora, nui. Ka whai. Nō reira ngā I rangatahi Māori mā, raihana tia, I te mea, kei whaina tia. Te o Kiwa McLean, te karere.